Ayrı sözünü kızganmayık bir-birden, hını sözde az da köp da hayırı yok. Söz aytsak da biz aytayık yürekten, ayrı sözden say kölle bolurça tok. Ayrı sözde avru yok. Ma bu söz başlarımız kele de bugünkü berübüzünü. Onlar sözünün mağanasını terenirek anlay bilgen adam, ayrı sözlü bolmay madarı yoktu. Ayrı sözlü adamны halın ikiye burgan, ayrı sözlü adamны adamga iyileştirgen, ayrı sözlü jürek joraga, kerti oğuna balham bolgan, ayrı sözlü adamны ayrı halisini açıklagan. Bugünkü gün millette, cemaatda adamlar bir-biri bilan söyleşkende köbüsüne ayrı sözümü tanıladı, oğusu hınılıkını da eslep koyabızmı? Esleysek de köbüsüne ve bizni millet ayrı sözge ayrı uşakka ölçtü. Ol zatqa kuanırçadı. Artıksız da bek gün sayın cemaatla türlü adamlarla betleşip turgalla, vraçla, tükençile, takside işlegelle, dağı da ala gibi kulluklada işlep turgalla ayrı sözünün bağasını biledile. Алло, такси? Да. Учкекен, Октябрьская, 106. Куда едем? Отправляю, ожидайте. Не за что. Ayırıp taksaparkını kullukçularıba söyleşebiz. Magnat taksapark 12 yıl işleydi söz üçün. Ol 12 yılın içine ahır körgen esele milletlerini de türlü halili adamlarını da körgendile. Dispetçerle de vaditille de adamlağa bek razıdıla. Anda munda bir hınırak jolauçu bolsa da bizni bula köbüsü ayrı türlü cumuşak halili adamladıla deydi taksaparkını bardırgan Batjalana Indira. Köbüsüne adam azvan eteli bizge 12 yıl bo'ladi bu yıl bizni işlegen bizge 12 yılın içine burada köp klientimiz da bardı 12 yılını kuru bizni taksaparkka жүрген pasajerlerimiz da burada köptüle adamlarını любой проблемасы болады da hını kelдеге de ayrıçık söyleşip ayrıçık aytıp siz neme söyleşirge güreşebiz. Millet satta sağ bol bilemedi. Bilelli burada köp adam iki adamlarımız da barla. Vaspitanlı adamlarımız da köptüle. Bizim milletibizde amanna ise köpemiz köptü. Ama iki sözüne arıcı yoktu dele de. İki söyleşe biz iki işleyibiz Allah'a şükür. Vaditeli de çertip aytadıla. Biz jolauçularını ala da bizni ayrı söz bayırkelete bilirge kerek biz. Har kimni de işi, cumuşu, jarlılığı başından basıp tursa da ayrı söz aytkanını bir kıyılığı yoktu. Olay da matbeyle köbüsü. Köbüsü milletimiz burada gidi. Ertemle oltursalar настроение bunda götürürler. Бывает так, что есть люди без настроения, стараемся им поднять настроение. А так, Аллаха шүкір işleybiz. Adamlarımız burada gelirler. Основной 99% milletimiz Allohga shukr birday edi. Aytarım, жашауыбыз и так da qiyinди. Bu sebepte. Adam bir-birimizge aryu bol söyleşeyik, aryu aytayık. Aryu sözden bir-birimizge ağırlık da tiymeydi. Жашауыбыз milletimiz bir-birimizge aryu aytsak хотя бы bir-birimizini настроениесinde götürürüz. Жашауыбыз da ege ol turgan pasajerge de bir aryu söz aytsan, ol da sağ gününe şarılıp aylanır Allah aytsa. Biz bek küreşebiz jolauçularını razı eterge. Razılık da tababız. Dep kuana da taksaparkını en birinci günlerinden işlegen vaditel Laypallanı muhtar. Milletimiz ahını tüldü, ayrı tillidi deydi bizge muhtar. Kala bir işleysiz böyle? Ma bu taksapark kurallı bir işleyimi. Birinci günden beri. Ma 12 yıl bu kere Allah'a şükür. Milletler azat küreşemiz, millet de bizden kuanıp, birinci gün kayısı pasajda jürüp başlagan esele, ma paseyden mala jürüp durallar, sağ olsunlar. Значит, Allah'a razet alabız, Allah'a şükür. Kayamın. Çok hataları milletine. Millet sağ bol bilemedi. Allah'a şükür bilelli. Ma bu kıyın dünyada kimini verir, kimini aldığı, malay bola turgallay. Все равно было отношения и гиди Allah'a şükür. Отношениялары гиди. Sağ olsunlar. Sağ ol deyimle koyma. Просто üyelerine kirginç провожать eterler sağ olsun vallahi. Vallahi adamlar köprü. Hem de, конечно, düşüp kalarlar. Ну, не без этого, орысылай айтқанлай. Алайла түштелен етесіз. Бітер төзген, только сабырлық, арю айтқан.
Аңлаған, бір қауым аңлаған да тілде, бір қауым аңламайды сөйлеуі. Сабырлықла хорлайбыз, башқа неме жоқты. Мындан арва не затты жерексиз миллетке? Малай тұрғаларша тұстала, Аллаха шүкір, анна ұлы керек түлді. Мұндан аман болмасынла. Қырал қиын болғалыққа, сен көллерін кетіп, былай, жашауыны инттамынан да кеп olur деп, ұшанып, жашарнасына Аллах берсін барысына да. Шырмаусыз болайық. Аллах мұратларын берсін, ма бұл жаңы оғырлы жырла барысында. Ondan başka qaydam. Endi milletimizde kelgen bir güçlü söz vardı. Ayrı sözde avru yok dep. Bol jeterin asmallah bersin barısına da. Sağ boluz. Ayrı sözde avru yok degen sözünü haq kerti sözge sanaydıla jaş adamlada. Adamны хала аманрак болганда болады, жарсуу болганда бар. Алая ayrı söz хорлайды барысында. Көбісі игілелі. Қайдам настроениясы болмай меңелі де болалла. Қайдам алабла да арю тіл біле сөйлешіп, арюлықла немете біз шүкір Аллахқа. Ayrı sözde avru жоқ деп айтып барды Карачайда. Siz аны қалай көресіз? Мен аны бек иги затқа санайма, керті болған затты ол шүкір Аллахқа. Қайдам адамларын үсінде де, кесібіздің үсімізде де, қаркімдің үсінде де көре сынай барабыз ол затны. Керті сөзді ол, иншаллах. Аллах тағала келген жылында қуанышқа келтірсін. Аманыбыз да, қиылығыбыз да кеткен жылда кетіп, келген жылны иншаллах қуаныш бұла жашарнасын Аллах берсін миллетімізге, жұртымызға, барыбызға да. Жолоочу машинага олтуруп, хали иги болганында билдирип, жол болсун деп олтурса, ол күнүбүз арю кетеди. Биздин халыбыз да көлтүрүлөдү. Biz da жолоочу бизге бир иги сөз айтты эсе, биз аны 10 иги сөз ба кайтарырга күрешебиз, кайтарган да этебиз деп Алла оюм этеди, сылпагарланы Хасан. Endi ertengide köbüsüne iyi adamla da şöyle adamın настроениясына göre de bolat. Köbüsüne biz alaydı psikologça bu adamga настроениясына göre sen anga ariyubla kelişsen adam senge gide boladı ariyu da söyleşet. Настроениясы болмаған adamda düşet. Kaymen de Allah'a şükürla köbüsü adamlarımız birdeki adamlala ariyu söyleşele. Sonra sen de anga göre ariyu cevap kaytarsan, ariyu aytsan mala yetip bargan jolun jetip kalasa. Şimdi razınıydı. Köbüsüne igid adamlarımız burada igidi. Prostama adam minip balgış aytıp sağ bol dep ketse, kölün de egi bolat sağ künye kuangan da tesi. Sen de ol adamga minse haydam salamını berip joluğuz bolsun dep aytsan, anı kölü de egi bolat. Malaydı işi biz. Haydam Bundan arı milletibizge ne zat beceriksiz? Şimdi bundan arı milletibizge aytıram. İgi bolayık bir bizge ama burundan da kelet da arı söz Cürekke darman çada. Bir bizge arı bolayık. Arı bolsak iyi de hem cumşak bolayık. Savlay milletimiz avrusuz, ölümsüz, çırmavsuz bolayık. Yolda jürgelle, maşinada ilanğalla barımızda çırmavsuz bolurga. Kayam Allah nasibini buyursun. Samый главный imamla dimla jaşayık. Bir күнгө 350 жолоочуну жерине жетtirирге оң тапкан таксопарктын водительleri алында айтканымча не түрлүү халили адамга да түбейдиле. Алая бары да бир тилбла айры сөзлүдү миллетибиз, айры сөздө ауру жок, айры сөзсүз болмайык дейдиле. Адам көп жүрген жер, киргинчи жер аптека. Аптекава түз түкенче түлдү. Ары көбүсүн ауырғалла, не да ауырған адамлары болғалла киредиле, дармандары табалсақ деп. Блайдага бүтүн да бек керек болады айры сөз. Аймаржа бұллай дарман дегенге, дарманны табып бергенден сорада, айры сөзіні қызғанмай айтқан адам, дарман теңли бір жарарықты адамны жанына деп келеді көлүбүзгө. Алуучула бек разыдыла. Аптекада сатуу эткеле айры айтада биледиле. Алуучула дарманны таба алмасала да, көллөрү ва айры сөздөн ток болмая калмайдыла.
Har kimde kayda igi отношения igiyesi, kayda ayrı söyleşeysele, gerekliğine kayda jarıysele har kimde ol tükenge. O не только tükende, любой жерде да ала жерге баргазлейди. Особенно вот в сфере торговли bir жерлерде грубиста этелле, қалай айтайын, кереклиңе далай қарарға излемейлі. А в некоторых магазинах уже как надо обслуживаниясы да игит, сөйлешкерлері да вежливая, ала жерге барғыңда келеді. Бу аптеканы анучу сайлапмы келгенсиз? Хома мен жаңы ачылганын көргөнүм да, мама келтирген эди. Выбор игит деп бек жаратама, обслуживаниясында карак кереклигинде иги жооп берели. Сурсаң да выборлары да игит. Так что сау болуңуз. Сау болуңуз. Айры сөздө ауру жокту деп миллетибизден буруңлардан келген сөз барды. Сиз ол сөзүнү калай көрөсүз? Да, айру айтып кеткен, это как бы самое минимальное, очень легко орусча айтсам. Эрши айтырга каждый сможет. Так что айру айтып кетсең, кесиңе да иги, башкага да иги. Даже жукун жаратмасаң да, наверное, стоит промолчать и айру айтып кетерге. Айру сөздө ауру жокту жамагат, айру сөзлүү болуңуз. Саби эң көп айру сөз кайда эштеди? Үйдөгүсүндө, экинчи окуган жеринде. Эки жашоо школда айру сөзүнө кызганмайдыла, жүрөктөн төгөдүлө сабилеге. Кайытланы Мединада биринчи школну соктасы, биринчи үйдегисине, экинчи устазларына, нөгерлерине жүрек разылыгын билдиреді. Во Всемирный день спасибо хочу выразить огромную благодарность своей школе, своему директору, особенно своей классной руководительнице и, в принципе, всем своим учителям. Хочу выразить огромную благодарность своим одноклассникам, друзьям, которые меня очень часто поддерживали, не покидали. Ну, естественно, мне кажется, в жизни любого, для каждого человека приятно слышать спасибо, но приятнее всего слышать от ребенка к своей маме. Огромное спасибо моим родителям, моему папе и моей маме за все то, что они для меня делают, за их радость ко мне, за то, как они относятся ко мне, никогда не бросают, они всегда помогают мне. Своим друзьям, близким, родителям огромную благодарность хочу посвятить. И мне кажется, в принципе, просто слово «спасибо» очень приятно слышать. Түз түкелледе алуучуну разы этмек кыйынды. Алуучунун эркелигинен түлдү ол. Түкенчи сатуу алуу жорукплада айры сөздүү болурга керекти. Алуучу аңа айрылык бла жооп бере билсе ва кубанычлуу сатуу алуу болады түкенчи бла алуучунун арасында. Түкенди кесинден разы болсалар алуучула бүтүн даламат. Мадина, сизге жашауыңызда эки адамла көпмү түбөгөндүлө, осы хыны аман адамла түбөгөндүлө? Хыны адамла түбөгөнсүлө да бир эки түбөгөн болду. Көбүсүнө шүкүр Аллахка эки адамла түбөлө. Эми төгөрөбүз милletine, темпераментимде, немесимде, энди ол карзаттан да зависит этет бул. А так шүкүр Аллахка жашоомдо, конечно, көп адамга, эки адамга көп түбөйм. Ол бири, экинчиси да бул түкөнгө не зачарлабыз да бирден этелебиз да. Сапын болсун, кыржын болсун, эт болсун, таза хантты деп уверенный болуп, алай кесиң да ашайса, үйдөгүңө ашатаса, келген конокко да не просроченный деп. Аңа Аллах алайым деке деп сомневаться этмегиле, ыңгай со спокойной душой угощайтеся. Келген конокуңду алды, алай саласа. Айруу сөздү, ауру жок деген сөздү калай көрөсүз, Мадина? Tamam, керти сөзгесин. Айруу сөздө ауру жок деген бул түкенчилерге, бул түкенчилерине да относиться эткен зат. Потому что ненче келсең да, не түрлүү каприн, бай кыйын адамга кесин пойти. Сура не түрлүү жарсуңа да, жукка адамга подарок алган затың болсун, кайдам конокко берген кол кыржың болсун. Любой затыңа жаралуу келиштирип, багасында, немени качествосунда, ар затың жараштырып берели.
Endi satup alууга жetse барыбыз да кыйын адамларбыз. Иги тинтип алмасак көлүбүзгө жетмейди. Сау болобуз. Көбүсүнө просроченный затын алама. Кайдам ичинде бу неме, кайдам намаз эткен башы тапсыз желательно тоңузунан жагуусу болот деп да коркобуз да. Ол затлары болмаганына карап салалла түкөнгөн затына. Sonra ол затка бир да спокойный болуп, немеде аны була келебиз. Сау болобуз. Куруда иги адамдар түбесилен жолугузда, сатуңуздан кубаныңыз. Сизden кубаныңыз. Аллах разы болсун. Сау болобуз, Мадина. Сатып алуу аллай затты 5 минуттун ичинде сатуучу адамдын халисине келишип, жараткан затын аңлап, аңа ол затны тежерге, психолог болурга. Саатта милlet сау бол дей билемиди? Биледи. Кайдам келип качым керектилигин айтады. Бай болушурга күрөшөбүз, болушуча. Керектилерин таптырга күрөшөбүз. Милlet аңлаган детеди, сау бол деп айта биледи. Кайдам биз да көллөрүн жетеге күрөшөбүз. Алар да бизни багадат ете билели деп общем. Мындан ары не зат тежеригиз келеди милletке? Милletке саулык, насып, кайдам келип түкөндө излеген затларын табып, алар да бизге разы болуп, биз да аларны разы этип ашырча күрөшөбүз. Келип бизге былай кайдам арю сөзлүү болса, биз да излейбиз, биз да сүйөбүз. Арю сөздө ару жок. Биз да аларга көрө арю тилде керектилерин аңлатып, керектилерин бажарып ашырга биз да алай разыбыз. Арю сөз көп киретке ачкычты. Арю сөзүнүн күчүчө күч жокту. Арю сөзлүү болсаң, биринчи кесиңе ийгиде. Арю сөзлүү болсаң, арю жашап жашай алыкса, кесиң де билмей тургаллай. Багалы караучулар, арю жашап тежей сизге, арю сөзлүү жуукла теңде коншулабла, арю жумушларыңыз көп болсунла. Арю сөздө ауру жок, аны да унутмайык.